Itsinda ry'abanyamakuru mpuzamahanga bakorera ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Al Jazeera kuri uyu wa gatandatu basesekaye ikishishe muri teritwari ya Rutsiro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bagiye kwishakira ukuri ku bijyanye na raporo iherutse gushyirwa ahagaragara na BSNUDH ku bufatanye na MONUSCO yashinje umutwe wa M23 kwica abaturage 131 abo muri aka gace ikaze. Mu mashusho yagiye ahagaragara kuri Twitter ubona bamwe mu barwanyi ba M23 iruhande rw'abanyamakuru bafite za kamera, aho abaturage babwiwe ikigenza aba banyamakuru bakababwira ko batari buvugane nabo mu kivuge uko bari bameze, ahubwo babasanga mu ngo buri wese akababwira ibyo yabonye cyangwa ayumvise. Biravuga ko abo banyamakuru bagiye aho bivuga ko ubwicanyi bwabereye, bahageze mu modoka zirinzwe bikomeye n'inyeshyamba za M23 mbere y'uko abaturage babwirwa uko igikorwa cyo gutanga ubuhamya bwabo kiza kugenda. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko aba banyamakuru aribo bazatanga amakuru y'imvaho, na cyane ko raporo ya MONUSCO na BSNUDH ivugwaho itekinika rigamije gusiga risize icyasha umutwe wa M23. Umutwe wa M23 wavuze ko aha MONUSCO ivuga ko yakoreye iperereza kuri ubwo bwicanyi, bivuga ko bwakozwe ku wa 29 na 30 Ugushyingo 2022 nta nkambi y'abavanwe mu byabo ihari, ahubwo ari mu birometero 30 uvuye aho bivuga ko icyaha cyakorewe kandi hagenzurwa na M23. Imibare ivuguruzanya ku kubitiro abaminisitiri babiri bo muri Kongo bari bavuze ko ubwicanyi bwo mu mudugudu wa Kishishe bwahitanye abantu bagera kuri 300 barimo abana 17, ariko umutwe wa M23 watunzwe urutoki urabihakana cyane. Iyi mibare yashyizwe ahagaragara ku wa mbere tariki ya 5 Ukuboza na Minisitiri w'Inganda Julian Paluku wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru Iburasirazuba kuva 2007 kugeza 2019. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyari kiyobowe na Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya, nk'uko byatangajwe na France 24. Igisirikare cya Kongo cyo cyari cyatangaje ko inyeshyamba za M23 azishe abasivili 50, ariko bukeye leta itangaza ko yishwe amagana. Abaturage bavuganye n'iki kinyamakuru kuri telefone ngo bavuze ko izi nyeshyamba zabategetse gushyingura abishwe mu mva rusange. Kurenda uruhande mu nkuru yayo yo kuwa 8 Ukuboza TV5 Monde ivuga ko mu makuru ifite hari n'abaturage bayibwiye ko mu baturage biciwe mu mirwano yo kuwa 28 kugeza kuwa 30 hagati ya M23 n'izindi nyeshyamba harimo n'abishwe na FDLR ndetse na Mai Mai. Imibare yavuzwe haraguru yabaguye muri ubwo bwicanyi, ariko nyuma yaje guhinduka muri raporo y'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu BSNUDH Kinshasa ku bufatanye na MONUSCO, aho iyi raporo yemeje ko yishwe abasivili 131 mu gihe ku wa 3 Ukuboza M23 yo yemeje ko hapfuye abasivili 8 nabo bishwe n'amasahasu atarabagenewe. Hasta la vista.